Danas govorimo o rebalansu budžeta za 2024. godinu, dokumentu koji direktno utiče na sve građane Republike Srbije. Rebalans budžeta nije samo tehničko pitanje preraspodele sredstava, već prilika da se osvrnemo na trenutne ekonomske izazove i prioritete naše države. Ovaj rebalans dolazi u svetlu globalnih ekonomskih previranja, inflacije i nepredviđenih troškova, ali i sa nadom za dodatne investicije u ključne oblasti, pre svega zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i poljoprivredu. Podržavamo inicijative koje idu u pravcu očuvanja i unapređenja standarda građana, povećanja plata u javnom sektoru, ali i ulaganja u kapitalne projekte koji će generisati nova radna mesta i podstići lokalnu privredu. Istovremeno, moramo biti odgovorni u trošenju budžetskih sredstava i posvetiti maksimalnu pažnju transparentnosti, efikasnosti u javnim nabavkama i projektima. Posebno bih se osvrnula na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri, a koji donosi nekoliko ključnih promena i poboljšanja u pravima roditelja u Srbiji. Jedna od najznačajnijih izmena odnosi se na povećanje roditeljskog dodatka, koji će od 2025. godine biti uvećan za sve majke koje rode dete nakon 1. januara. Ovo povećanje je deo šire strategije podrške porodicama i ima za cilj da dodatno podstakne natalitet i olakša roditeljima prve godine brige o detetu. Takođe, izmene omogućavaju da i očevi pod određenim uslovima mogu koristiti pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, posebno ako majka obavlja samostalnu delatnost ili je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Ova izmena je u skladu sa odlukom Ustavnog suda i doprinosi ravnopravnoj podeli roditeljskih obaveza u podizanju dece. Novi zakon takođe pojednostavljuje procedure za ostvarivanje dečjeg dodatka i drugih prava, kao i smanjenje administrativnih prepreka, što će olakšati roditeljima pristup neophodnim sredstvima za brigu o deci. Ove izmene imaju za cilj unapređenje sistema socijalne i finansijske podrške porodicama sa posebnim fokusom na povećanje podrške za rađanje više dece i brigu o deci sa posebnim potrebama. Aleksandar Vučić i Vlada Miloša Vučevića, za razliku od ovih lažnih ekologa, lažnih poljoprivrednika, lažnih ekonomista, brinu o Republici Srbiji, što ovaj predlog rebalansa i predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom to i dokazuje. Ja bih se sad osvrnula na nešto što moram da istaknem. Meni lično, kao nekom ko dolazi iz Novog Sada, tačnije iz Futoga, učinilo je ponosnim činjenica, a ja to znam i znaju građani Novog Sada, unazad nekoliko izbornih ciklusa oni su to svojom podrškom i potvrdili. Dakle, pročitala sam na jednom portalu, ne baš naklonjenom aktuelnoj vlasti, da na pitanje veštačkoj inteligenciji je postavljeno pitanje koji je grad u Srbiji najbolji za život. Znamo da veštačka inteligencija ne posjeduje emocije, raspolaže i rukovodi se isključivo činjenicama i podacima prikupljenim. Odgovor je bio Novi Sad. Dakle, gospodine premijeru, gospodine Vučeviću, vaša 3 mandata na čelu ovog grada su učinila da Novi Sad danas bude baš ono što ste svih tih godina govorili, ali i radili. Veštačka inteligencija je na osnovu, kako sam već rekla, prikupljenih informacija to i potvrdila. A činjenica je da ste od Novog Sada napravili najbolji grad za život. Samo po sebi nameće se uverenje
da ćete vi, gospodine Vučeviću, i Vlada na čijem ste čelu, zajedno sa našim predsednikom države Aleksandrom Vučićem, to isto napraviti od Republike Srbije. I zato pozivam sve kolege da u raspravi stavimo interes građana na prvo mesto, jer svaki dinar koji se danas prerasporedi mora da donese korist i dugoročnu stabilnost našoj zemlji. Živela nam naša Republika Srbija.